Bukazan LA 9 polling station do naso 9 polling station pen pinian ke dai thor taradong polling station along nang lelo na tum ta chini lo along tina polling station long ka visit tum nang dun lo pen theklong lo BJP afan ke kroy tum andulo ma thekonong lo polling station tin long pini dai thor long same Muniram langni auditorium hall lo taradong la pen dai thor polling station pen so a program special booth visit so a program kidding pon along sami ongdung muhila pencheng lo BJP ara fangaching hona tumna chitong no lan pen takalila pinangan na tuma congress pen la pen PHLC pen BJP lo na sipa ogdun pini 131 families atumdo la song bong pen 69 congress family la pen 70 koni susi PHLC tumpen ang sipa ogdun lo lasi 71 PHLC atu ang sipa ogdun mane all total 131 families ranchon theglong lo ang nutina fan poho kebe kadok lason si kiban ziar ni tame congress atum bhekoy na contact atum dokpik lo CM ako dwar baguri bang fizi halaso kiban ziar ni tame itong program ding ponji do tame non 14 ni itong kaching hon prime minister Narendra Modi Numaligo refinery long kiban zia program kiding penajok PC pa pichet po sa 14 ni ladak tangdet pa na piki ako Dr. Tuliram long hang afan dwar baguri long ke hanji program do non apang bangke itong diring long si dipon po diring hawa lo CM keman cheng pen alangli damlo halasud lake open space kang pudam neli BDC chairman ge do open space kilong cheng lo apen diring hawa afan pa pipik lang la tumapang kilang pon ave penajok penana kisung do tame ha ko pen tame antum do thipen bang penajok niri independent pen kitur penajok ahu tame ni long nang dudun thip apen non BJP apen kedu tame ni fan budang pipen nang dudun thip penajok alan tu fan kaching hona hirzume kang hon penajok Dr. Tuliram roha Ukuleba school kuna si dijima puhala suni lima thasi diring hawa pa phipik lang pen uma thasi halasu diring long amen bipono non Ukuleba school 70% a school hem a building tangalo lapen la so school lake akijoy saideji school uniform pen chenglo kitab pen chenglo kichu kijun pen chenglo angton akijoy pen si Ukuleba school bipondo apen Dr. Tuliram han non kiban ziar ni dwar bagori hinang kibiji ra hut pinanga na scheme kang pupon doji dai thong hola non market se rakimi kikimpon BDC bhawan la penchengok KGBV school dolomara long kang pupon ji lahai kiding pona program do along do sila sutsi Dr. Tuliram hang ba po la pen Congress la pen PHLC tum pansame nangke nilipan ng contact dolo BDC pa ng contact dolo mondo la president pa ng contact dolo la kadok abi pansame han lo je Dr. Tuliram rong hangke bang musin itum pa join nun po asi hala susi pinangan ongdung Congress pen PHLC tum nang jok nang BJP nang nachipawg dingi pansame nitum welcome no non pensame la share good level visit ke jangan ki batai picture atau batai picture long senang asong pen nachipa ogdun dolo la penali mitha ko salo ka son penanang bang la song bom ben rara tu kethan dwar bauri angkang ke 16,905 abudu la song bom penali thana ke kroyaran 17,000 almost 18,000 la so akong nal khan naki kroyarat ke 10,000 something do laba ko ana hok etum MEC election hutame vidamtang 2022 ho etum hala sutame 6,000 plus kilong almost 7,000 do lapen MP election hoke issue based hola suke ne pupelo
Hala suki pipot ma itung BJP itung prem simi ki pipe pon dulo la ke chitheklong lo simi ning chiru pon lo cheba tha pon lo non MLA election lo ye MEC hule ne long ta polling station remre da rasasi no ke wan ji MLA election ta me itung long din na polling station ke remre da ji apansi non pensi itung ke kam klem bom non pensi MLA election ke non chiklo jon phot chobe la seta na tum dor baguri long theklong ji PSSC tung kona lo long ba meeting bi thek man te long ba polling station lo meeting bi thek ma tong than congress lum than theklong man te meeting bi pon theklong ba munit ke chito long si dodun ji mati rat ke dodun ji mati isi avyab do mati tini BJP long ka dwar baguri dali Karbi Anglong long Assam long masi avyab do ji Dr. Himanto Biswa Sarma BJP party pen alangli ako chief minister Manbek ji Dr. Himanto Biswa Sarma chief minister Manbek ji apen Assam BJP hai la non ki bang ji 26 ke assembly election ke Kongres tu kai kita dengji lo vote curi ke ada pula so alam itu ada ko vote chori jadi bang da issue en ponang ko tini si issue ke nang ko ji kali badan de kam claim no da kolang tum tamil la sila hai ke koitap ke claim tap ke election apol upon la hai issue bi bang piko makali makalang ase apol Bihar election nang le lo la hai issue an lo la hai si kam claim pon bom lo sami ka aprang prang जो से vote चोरी बंद PC MP election MLA election का BJP का है जानते अपना मन हाई बम लोग कहते non det kalimati de la banke bang issue opposition nung da claim pon nang koklo issue pon pelo pon dalam tum da nang sedan dun thai det ko parti makalima kalang ma avelo bang